إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير جزاء بقى ربي سبحانه وتعالى نجان ولنو دي بسيه دي أدى إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتي غيسنو ورقرتي سلام تاقراتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جنة جرة. جزاكم الله خير جزاء إن شاء الله. دوبا باتي خيريتي باتي قرتي أكا نمني خيري قتد لغتشو قبو باتي نمني قرتي تول درقومو قبو. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها رب سبحانه وتعالى. جنة قرتي فردوس إسا بربادة خيري تنقرتي دل بيلا خنا خبيلا وجروا جنة بربادة فول ربي بربادة. يا إخواني جزاكم الله خير جزاء. إن شاء الله ديادا فول رب العزة والجلال بربادة. واني قرتي بيلو ينوف سا إسي واني زاخد سدد سا ديدم ساخد تربة خان كذا خد جا سومنو خان كذا خد لما سومنو خان كذا خد سدي سومنو. يا إخواني ما شاء الله يا أخي حالي بريدة ما شاء الله. جزاك الله خير جزاء أحمد قيا ديادو تنافدوا با أبزا خد سقل سومنو يا أبليين أبزا ديدم سومنو أبزا خد شن سومنو خد جا خد تربة خد سقل سومنو لمن لله ربي جيتي لأجل الله فول ربي برباد. جنة الفردوس برباد. جنة الفردوس خربي سبحانه وتعالى خرسولي صلوات ربي السلام عليه نونجي إرجمان ربي وانجي صلوات ربي السلام عليه. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس جي إرجمان ربي صلوات ربي السلام عليه. وعليكم السلام ورحمة الله عبد الناصر يا بارك الله فيك. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس جي رسولي صلوات ربي السلام عليه. فإنها آل الجنة وأوسط الجنة لا وفوقها عرش الرحمن إسيول والنجر عرش ربيت. يا إخواني لا المقالة قدو بيا قدو أكملي تاو فرا نمني سيقالي بيديتو ولر قرتي بعد يوم قرتي ديميتا قرتي نمني خرامنا دندو ويجو. أما بيا قدو لالت بيا قرتي أمريكا أتو كندا أتو أوروبا أتو أستراليا أتو فيتو سعودي فردو سيقالي كرام منا قالي نمني دندو انجرو قطر فردو كرام منا كقرتي بيا أوروبا دولار خما فاسين جيشومال مقالا ولكا تاون دنديس داون تاون جاني قرتي مقالا ولكا تاون دنديس. إذن دوبا جنة الفردوس يجون تبامتي. جنة الفردوس يجون مع الأنبياء أنبياء ولين والله ساني تيتاتي ويتيساني وجي تيس وكتي دسجو ويتيساني وجي قبط تناف رسولي صلوات ربي السلام عليه. إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس ربي سبحانه وتعالى ويتجنة خدتن جنة الفردوس كرداجي. إذن جنة الفردوس يجون تبامتي سيقاله أنور ليني نتشغيز جرتو تبقى قرا جرتو أكسمو والدبادي امتبا هور العين دبرا جايبا دبرا قرتي ديغن قمني خديني تندوفني سيقاله خسقران ديني خفنچاني خاخين توفني سبحان الله وانا جايبا خناوجي بشننا فيتا إذا يو في بشننا فيتري والربي سبحانه وتعالى سنجو قدي إبادة ربي صلاة سنجي صلاة soomana soomani sinjee soomani haraam irraa fagaaddu sinjee fagaaddu sigalee malaal irraa fagaaddu idan duuba ati kana harkachuudhaaf
dirqama gartee الجد والاجتهاد ججباتشو قمنا يجو ججباني irratti gartee waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala fedhu godhuu qabna duuba idan duuba gartee jannatul firdoos jannatul firdoos kun jannata ajaa'ibaati akkuma namni kun gartee biyya gurguddoo keessa manni qaali nam tokko danda'u silaa namni gartee magaalaa walakka galuu fedha dalagaafis akka isaa mijjooytu galuu fedha walaakin laa yastatii hin danda'u jireenyi isaa isan dandeeysisu wanni inni argatu sigalee waan gartee khiraa manaa gartee geessuu miti khiraa manaatiin gartee wayita khiraa manaa yoo doolaara 500 kafale wanni inni argatu waa xiqqoo raashina isaatii fi qoonqoo isaatii fi qoonqoo makiinaa isaatii fi qoonqoo moobaayil isaatii fi qoonqoo lubbuu isaatuun geessu ta ilmaan isaatii fi tajaartii dhiisi idan duuba namni yaa ikhwaani tanaaf lafa gartee irra xiqqoo mana gartee xixiqqaa ganda moggaatti galee wanni gartee khiraa waa xiqqoon galuuf sanii fi duuba yaa ikhwaani tanaafuu inshaallah warra gartee jannatu firdoos baatiin tun baatii ajaa'ibaa baatii gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala min khasaa'is haada shahr jechuu sigalee jannanni banamu balbalti jannataa banamu balbalti ibiddaa cufamu yaa ikhwaani وينادي المنادي ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وينادي المنادي للباني للبا ويا باغي الخير أقبل يا نما خيري بربادو قرتي أقبل أسكرقل إيسي شري بدي ديسي خط خيري دلقت ويا باغي الشر أكسر قبابدو يا نما قرتي باتي خودتك لفبال ليس يا نما باتي خودتك بدي دلقي حرام دلقي حرام نيات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دابي أمي خطو أقبل أكسر قبابدو يجو قبابدو ديسي فساد ديسي باتين دم باتي قرتي جايبات باتي خيريتي سيقاله باتي خيريت أنا دوبا نمني قرتي خيري دلقات شو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليادا إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء تنافو دوبا بلين باتين تم باتي چانسي لالدو أما خونو قيان خورشن قرقله سومني خورشن قرقله يا إخواني خلي أكوان سينيت عمرين تيني إيسا جرتي يا إخواني سيقاله sheekota osoo soomana jirru yoo funyaan na funuune soomanni ni caba laki funyaan yoo si funuune yoo funuunte soomanni kee umaan ta'u ilkee ofirraa baaftee yoo dhiini sirraa yaa'e numa liqimsinii tufi malee soomanni kee umaan ta'u jazaakallah khair jazaa yoo funuunte soomanni kee umaan ta'u hatta uduuni keetilleen hin cabu ودوني خير لين إن جابوا جزاك الله جمال كي أكس إن شاء الله بارك الله فيك جبادو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبريا مغرتو ديادا درسا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا ديادا إن شاء الله خرجتي جفي جرتي جنتها جي رسول صلوات ربي السلام عليه ووليهم انتن ويدو غاري دايچو تنافدوا بباتين تن باتي جايبات Seka intalli biyya orma dalage abba haji intalli biyya orma dalage abba haji goosise akkami wanni ati dalaydu halaalu maame abba wanni ati dalaydu halaalte yoo ati gartee abbaa keetitti ergite abbaan kee hajii tuma dhaqa yoo goosiftes hajii dura gartee yoo ifi goote gartee irra waajiba beek yoo ifi goota ifi dura godhuutu waajiba akkas inshallah yoo gootes yoo goosiftes manguddoon gartee birul waalideyni irraa du'aa umarraa fuuta jazaakallah khair jazaa baarakallah fiik akkasi duuba tanaafuu yaa ikhwaani baatiin baatii ajaa'ibaati baatii namni gartee akkaan khayrii keessa dalagachuu qabnu baatii gartee laaladu duruu guyyaan 15 gaggaragale guyyaan 15 dhume soomanni ayyee akka waan gartee khalee gasseeneeti waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ليادو بحر son of Yusuf تنافو دوبا سومني غغرغله عمرين تينيا ايسا جرتي يا اخواني عمرين تينيا ايسا جرتي كنوا ديمو جرت هلكني غيان كون عمري تينيا الرساد ديمو جر الليل والنهار ينقص الرساد ديما دوبا غيا جمعة حركة ol qabatani amin jechuun dhowaadha naam gaafi bareedu guyyaa jimmata wayta imaamni gartee imaamninis wayta du'aayi godhu
du'aayinuma godha malee harka ol fuudhuun dhoorka imaamni harka ol hin fuudhu taakkaji talamada ummanninis taa'ee harka ol fuudhanii aamiin jalaa jechuun hin dhufne lam yasbut ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii irraan sabanne jechu tanaafu aamiin yoo gartee if keessatti ja'an umaan qabu warri jee gartee gariin kakka gartee ibnu hajar asqalaaniin fatul baarii keessatti if keessatti yoo gartee aamiin jee umaatii miti dhamalee daliila gartee maara eeyinaa jaan tanaafu akkasi imaamniinis harkan fuudhu ummannilleen harka ol fuudhee aamiin jee masgida gartee go'aan garagalchu lam yasbut yoo masgidni biraa akkas godhe yaxtaaju ilaa daliilin akkas sheekota birrii haawii yoo ergatan haraam moo akkam birrii hawaalaa jechuu keeti hawaalatti yoo ergatan jechuu keeti hawwii jette hawaalaa yoo ergatan akkami haraami moo akkami hawaalaa yoo jette hawwii sanirra بين وانا جتة كذا حوالو من فكاتا حوالا يتون تحويل نجرا باب الحوالا يعني دي بلوغ خيس جرا حوالا يتون بريون أن دولار خمس الرقابة بعده يوم من برا خمنا الرقابة مالين قديتشو 600 أتقويا كنا دولار خمان سر الرقابة سنا بالون الرخني جتشو ما بيك حوالان سيقله بيجي كرتة ويتوني قدو يخاك أرشان فار أمورات أرشان كرتة وان تيجرتة إرجويتشو أرشان يخاك دولار لم كسي أولا وما قبت جزاك الله خير جزاء شيخ السلام عليكم ورحمة الله أن نمي ويتو نمي بيا إساتي إرقامي جنة قالوا نانجد جيتشو كن مالف أكمت مي ورمانيا خي والكتا يسبا مفتاح أفان قرتي ورمانيا من أنقل لي mee walqixxeessi tanaafuu namni gartee yoo hawaalatti gartee kamallaqa ergatu taate rakkoon qabu shari'aan hin dhoorkine jechuudha tanaafuu baabul hawaalaa jaaniiti buluuqa keessa jira tanaafuu rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hawaala gartee maallaqa gartee namni ergatee fudhachuun sanumaan qabu jechuudha tanaafuu akkasii jazaakallah khair jazaa kaan barruun ta'e addanaan baane inshallah barruu ta'e mee adda baas sheekha ijoollee fi ifi yoo nama aarsitee tuman soomanni namarraa bada ijoollee yoo si aarsanii samma firraa tuma dhiisan soomana keessa gattaa eeyyaniituma gartee gorsanii onni jaan malee amma gartee uleen tumanii gartee soomana firraan hirrisanii soomanni guututti hin badu so'aabasaa irrata tanaafuu namni gartee ijoollee itti aaruuf ijoollee tumu soomana keessa gartee firraa lakkisuu gaarii akkasi araba wajjin yoo hajji deeme hajji dandeya kaaja nageessu uktii diyya nama gartee ajnabi hojii deemtee hajjii goruu dandeessu ajnabi hojii deemtee hajjii goruu dandeessu galee laa tusaafiru almar'a hajjiifis walaa gara biraattillee dhoorkaadha jechuu yoo danda'e yookaan jaarsakee obboleessakee yookaan abbaakee yookaan kana hojii gartee hajjii goruu dandeessa sanii achi yoo gartee wanni dhimma irra wal dhaban ulamaa'iin gariin tafatwaa godhan yoo gartee nama guddaa taate manguddoo yoo taate dubartii nama gartee akka dullatti yoo taate tachi gartee umrii sichi deemte hedduu godhan dubartii hedduu hojii gartee imaama jala gallaksanii hajjii godhanii dhufuu ni danda'anii jaan sanumaa ummaas ulamaa'iin gariin likulli saaqixin laaqit tabuuta cufa gartee namatti haajamuu jira yaani didan duuba tanaa'uu gartee fatwaa jechuudha tanaafu hin barbaachisutti gartee nama ajnabii hojii gartee deemanii hajjii godhuu hin danda'amu dubartiin sheekha namni garii jira osoo dhalaan haasayuu bishaan irraa bahu soomanni ni bada namni telefoonaan ni haasawaa telefoonaan oduma haasawuu soomana keessaas gara biraa kuta kanaasin jaaladhaa wamaa ilaa daalika akkamii nagayaa qooqni sii taatu oowwatti kaasa sigalee malaan qooqni isii oowwatti kaasaa inni taatu haasawa kuta cumaanuu kuta ibliis gartee shayaaxiinul insi wal jinni nama shayxaana guddaarraa bikka bu'ee daranuu oowwatti gallakkisan idan duuba namtichi kun bishaan yoo irraa bahe mazyiin gartee yoo irraa bahe soomanni isaa guutuu bada soomanni guututti hin badu immoo irraa irrataa waan akkanaa irraa fagaachuu qaba
وانا كنا إرى فقاتشو قبا جزاك الله خير جزاء جزاك الله خير الجزاء تنافون مني وان كنا إرى فقاتشو قبا تليفون نقرتي يرو تنمان تنقرتي قادما في مار يعني ببقى قادمات وجياسا وان قادمان جارسامي درو كسب بيخا قادمان جارسامي تقلي قادما رجل أجنبي قربان كنا أجنبي قناني خاص قرن wanni waasawa fi gartee harka fuudhuu fi gartee bira taa'uu fi wal bira buluu fi wal bira galuun khuraafaatullaa aslara'u tana gartee gidee soomanni beerraa dubbachuu teenyaa qaadimaan akka jaarsan ta'in qaadimaan akka jaarsan ta'in tanaafuu namni eeggachuu qaba jazaakallah khair jazaa assalaamu alaykum sheekha ana dhufa hayye aya sheekha fitrii soomanaa lama narra jira yeroo sanitti baadiyyaa waan hin jiruuf amma akkam kafaluu danda'a fitiriin tabarade gaddaata si dabarte salaata subii gartee ati odoo dirree salaataan dhayne si galee laal dirree salaataa doon dhayne yoo eegas odoon dhayne kannu qabda yoo eega dirree salaataa dhayte fitirii kannite sadaquma malee waa takka jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi tanaafuu atimma tabarreen gaddaasi dabarte sigalee tindeebii wuliidha tabaranaa ammoo odoo dirree salaataan dhayne dhab godhii miskiinaa kanni dabri gara sirri dirree salaataa yoommoo nama biyya alaa jiru taate warra keeysanitti ergiiti ummii narraa baasaa jiinitti himi gartee akkasi firraa baasi jazaakallah abdisaa akkasi baarakallah beek sheekha jaartiin tee osoo si gaafatanii biyya namaa yoo dhayte akkami odoo sin gaafatin jaartiin tee odoo sin gaafatin yoo biyya namaa dhayte akkamii jaartiin tee amriitee jala jirti jaartiin tee amriitee godhu qabdi odoo waan takka sitti himne odoo bikka deemtu gartee sitti himu qabdi hadaa min shari'a jaartiin hayyama jaarsaatii ala manaan bayinii jira shari'a islaamaatti shari'a islaamaa amma gartee ta dimokiraasii janii gartee namuu kalmatti firraa mataa dhaabee gartee fifiigu kanaa miti digala yoo gartee rab guyyaa akhiraatti yoo amantu taate dubartiin jaarsa hayyama isaa malee ba'uun dhoorka hadaa wa shari'a kun shari'a tanaafuu hayyama keeti alatti biyya biraa dhaquu dhiisii gandaa'uu dhaquun dhoorka shari'atti tanaafuu yoo gartee isin badii waan akkasii gar hin beeyne taate suutatti himi uliitti hin deebiin jiin silaa'u jaartiteeti kutte si jalaa yoo biyya namaa dhayte wulii waan akkasii akkatti hin deebine waliin gartee dhoorkuu qabdaa jazaakallah khair jazaa yookaan ganamaan itti himuu qabda haya sheekha biyya kiristaanaa takkaan jiraadha dhalaan biyya kanaa qullaa yaati akkamii sheekha ana saabiti jazaakallah biiteeti jiraattu biyya kaafiraati dhalaan biyya sanii amma silaa'uu lafti samaraa qulla deemanii soomanarraa na gaafatte moo akaama gartee akkamiin tahaadha shaawaarraa akkamiin tahaadha moo soomana silaa'uu wanni ati na gaafattu soomanarraa ijuma qaqqabadhu yanna silaa'uu gidee ati gamana jette si duratti gartee qullaan tun fifiigaa liblib jechaa deemti sigalee qumtaa uffattee qullaa deemti takkitti dura agarte yoo gartee onni jette iyya gad deebisi sanii achi garteeti deebitee laaltee hancu falligimsin ammaas oowwa biraati sanilleen takkitti dura laaltee sigalee khalaas shaytaan akkasi godhe lib jettee dumarraa deebisu hanga dandeessu silaa'uu gartee dubbiin hedduu alaaka dubbiin hedduu jabdu akkasi jazaakallah khair jazaa rabbi sinaa dandeessu rabbi gartee nama gargaaru sheekha namni guddifame tokko yoo abbaa guddise san qofa gargaare miidhaa qaba naam miidhaa ajaa'ibaa qaba namni gartee ati abbaan kee kasidhale odoo jiru ummaan tee tasidhalte odoo jirtu sigalee odoo jiranii isaan lameen isaan kun nan guddifne anuma dhalanii jettee isaan kana dhiiftee ati yoo gartee namtichuma si guddise sawaan kaana adeera kee ta'us eeysuma kee ta'us nama alagaa kabiraa ta'us kasi guddise qona qofa gargaaruun khatarun aziim odoo manguddoo gartee haadha abbaan kee jiranii miskiinummaan rakkoo keessa jiranii waadaa min huquuqil waalidayn yoo isaan si dhalanii si darbanillee si dhaluudhaan akkas irraa qaba abbaan keetis ummaan teedis tanaafu
mamnu'a abbaan kiyya na dhaluu isaatiin haqana irraa qaba yoo nan guddisin haati xiyyaas na dhaluu isiitiin haqana irraa qabdi wayita akkasii jettee abba du'a geeysee anaa kana gartee dhalte abbaan kiyyaas daran itti laffe akkas jechuu tanaafu laa yajuuzu abadaa tanaafu odoo abbaan kee jiru haati tee jirtu dhugaa kasi guddise gargaaruu hin dandeemu jechuu miti gargaari umaa rakkoon qabu abbicha si guddise gargaari si guddisee si laffe umaatii miti yoo nama si guddise gartee gargaarte umaa immoo odoo abbaan kee jiru haati tee jirtu sigalee isaanis gargaari kasi guddise kanallee gargaari akkas jenna jazaakallah khair jazaa tanaafu wahaadaa min huquuqul waalidayni haqaaqa gartee haadha abbaan sirraa qaburraa tokko jechuu abbaa kee kasi dhale dhiiftee haati tee kasi dhalte dhiiftee kabiraa gartee kana guddisee haqana irraa qabeettee yoo isa gargaartee isa qofa yoo gargaartee khatara jechuu ربي سين رجالة الشيخ آمين آمين جزاك الله خير جزاء بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله الشيخ عمرة يو نمني نمر كفلة نتاها نتاها شانسي أركتين نمني وسر كفلة حجيس عمراس تاكي وسي أباقيا يو كرتي سر كفلة خرا عمرة يو سنجان آتي اللين فيك لال اندابتني فيك ذلك فضل الله يؤتي من يشاء فضلي طول ربيت سيقال أكاسي جزاك الله أبا شيخ جارتي وفي ولين إيساني وسوق آمين دكاتين يو أزاني سبي بهي سومني ني بدا سومني بدو جارتي ولين إيساني وسوق آمين دكاتين هايه جارتي تيتي دامتي وسوق آمين دكاتين جاتشو sigalee sumaa gartee wajji qunnamtii godhee ol ka'ee hiraaba nyaatee azaane jechuu azaane wayita azaane odoo ati hiraaba nyaatin naam sitti hidhaame irraa ol ka'ee azaanatti gallakkise yookaan hiraabaa hin nyaannee wati soomanni kee janaaf dooyteef soomanni kee hin badu qaama kee dhiqatteetuma soomana kee itti fuftaa jechuu qaama kee dhiqattee soomana itti fufta سيقال أكسي جزاك الله خير جزاء قام خير قتة سبيته صلاته سومنا خير شمان تفوت إمو سما قرتة تجيرون أزانين يو سي تجيرو ستي أزانة طب بافتة دوما ديسو سي قرتة مال بيرون غنا يتة يو سي كنام تيغورو جيرو أزانة أچمد دابت سومنا تفوت تيجو سيقال أكنا ما قرتة هرابا نياجو جيرو تايمين غنا جي هرابا نياجو جيرو يوتي أزاني وانا ركاقب نفت والقنمتي سلامو هنگا غرتي بكانگي وني جامان ستي أزانا نچمت ستوب غدو بكانگي نيتي غرتي خسارة برانو تفيدين جزاك الله خير جزاء أكسي بارك الله فيك سيقال دينا فكادا جزاك الله شيخ انت لتك ني ولي جالنا والجالنا يقروا نكا هدتشوف يادا جرة نكا هدتشوف يادا جرة رمضان يادا جرة فيديو يو ولي لالة يادا جرة هندبين اندبن فيديو يو ولي لالي نجيا وجين جدا رمضان نبدا نعم انت لدنا قرتي انغاني خاول قوتني فيديو لبنون دوركا ممنوع شريعتي حتى تليفون ماو وان برا ولتي اسو ممنوع دوركا شريعه سلامات اخواني بالله عليكم لابد ان تفهموا فيديو بنون خساره برا ولفت سيغلا فيديو لبنون يسيني ساتي فيديو بنتي اني لنا سيبنو سومنا خيسا في سومنا علاس قطر دوركا سيغلا سينيغلتمي واني سينيجو يو ولا لچو داته فيديو دان غرتي يخاو فوتو دان يفقو جرادن فيديو نلالتا ودو نمني جرو يسي براز نمني آجراتو أكرمتي غرتي بكما نمني جروتي بانتي يخافولا سيلالتا سنياتي يو كاچولوتي لالا يتيو مرتير رغيسي داكي بكيسين جرسان داكي إلالي ورساني براتي سيقالي يو رساني انجر مو وتيلا غرتي قبسيفتي وتيلا تخوتو نلالين خسارة برات كانت أوروبا في أمريكا في بيجيو غرتي نمني بولتي خرابة علومات فتأته
aluma waan fixatu fixatee gizee mana dhufe danqaruma kanaa dhadhaabata warra warrifate warra gartee xiqqoo torbaan lama booda waliiku alaf fixatan tanaafu kun inshallah yoo programma gartee soomana boodaati programma soomana boodaa karaa dubbachuu teenya hammaan tanaaf viidiyoo bananii soomana keessa qaadhimaa wajji haasa'uun mamnuu ikhwaani billah alaykum hatta telefoonaa keessa kutanii gartee wajji haasa'uun dhoorka yoo wajji haasa'uunoo soomanni ni badaare soomanni garteen badu ni irrata malee guutuu si duraan badu akkasi jazaakallah gaafiin teessii deebii tana fakkaata baarakallah fi qobboleessa kiyya jazaakallah gaafii bareedduu gaafatte gaafii gartee dargaggeessaa fi nama hedduufillee faayidaa taatu jazaakallah sheekha maali gaafii kiyya maaliif naaf hin deebine dhiifama wajjiin gaafii kiyya namicha ni salaata garuu hin kittaanne ni salaata garuu hin kittaanne harki ishaa ni nyaachisa akkam abbaa hin kittaanne naan galle gaafiinte naan galle ajaa'iba dhiifamaa wajjiin gaafii kiyya namichi ni salaata garuu hin kittaanne kittaannaan godhanne jechuudha qola muranneedha harki isaa ni nyaachisa naan galle abba naan galle gaafii irra deebii sirrii katabime yookaan namni biraa mee nu gargaara yaada isaa hubeetan hangasuu hangaan gaafii biraattiin dabra sheekha akkamii nagaya ustaada keenya baga nagayaan dhufte ayyaa baga nagayaan nu eedanii bismillah yaa sheekha gaafii qabaa gaafiin koo biyya kanatti dubartii tokko zinaa gootee san booda manguddoo biyyaa walitti fidanii jaarsaa waliin araara godhanii maal fakkaata jechuun intala biyya kana keessatti dubartii tokko zinaa gootee san booda manguddoo okay zinaatti badiitti dalaydee manguddoo warra isaaniitti ergatte badii dalaydee akkasa fakkaata yoo gartee badii walitti dalaydanii manguddoo ergattanii sillachuu badii irraa gartee toobattanii micciyoonis ilmoon itti hafuu dhabuu cheek godhamee dhiinii yoo itti dhufe miciyyoo sigala eedii yoo itti dhufte laalanii isaan lachuu toobadhaa jaaniini badii kana garteen godhinaa jaaniini eegasii manguddoo ergan warran talaatti manguddoo erganii manguddoon tun gartee niqaa gooti akkasitti gartee ni dandeeyama jazaakallah khair jazaa azzaanii laa yankihu illaa zaaniya وحرم ذلك على المؤمنين مؤمن الرت غرتي حرام غدمه هاتو مو يو غرتي نمني ني دوغون غوري بدي دلغي ايغسيو مال غورا ايغسي توبته نخان نهدما كسي غافين تيو كستاته جزاك الله كسي اباخي فيا رب نغيامي شيخ نشيدا اكرايا كان اجي فچون حرام جدني مي اكم نشيدا اكرايا كن mee dubbii nashidaa tana isin yaa'imu nashidaa tana yeroo hedduullee gartee OIT TV irratti illee gartee dubbadhee ture nashidaa wayita jaan ikhwaani nashidaa tana namni amma nashidaa malee quraana illee qara'uu dhiise nashidaa malee diin illee barachuu dhiise namni haqa walitti himna haa ta'u immoo nashiidaan akka raayyaa takka gartee Abdurrahmaan Hussein akkasumatti Abdoosh oofi nashidaa hedduu warri gartee nashidaa godhu nashiidaan tun dibbeen qabaatin gitaaran qabaatin kheyriiran nama kakaaftu te ergaa gaggaarii dabarsitu yoo taate bareeddu immoo tanumaanuu biiziif godhuun ikhwaanii khaxara tanumaanuu biiziif godhuun hin barbaachisu maaliif yoo naan jette amma tana dhaggeeffachuu malee namni quraana illeen qara'u soomana keessa ikhwaanii quraana illeen qara'u tanaafuu dargaggeessa yoo gartee wanni tun mashguula gootee biizii goote sigalee diin barachuurraa قرآن قرأورا دور كارا جان علماء قرتي ومنهم شيخ محمد ناصر الدين الباني لأنه نشيدان من أمر الصوفي جان دلقا صوفي دي جانين قرتي علماء قرين بكا خوشي ومنهم أسيميني في الباني في علماء الدون بل هي من البدع ورجيجر سيقاله بقدم دلقا قرتي صوفيتي ورجيجر ولكن مو
تقرتي إرقاد برستو قرتيني جاكسن ولكن إمو دانقا تركان فتني 24 hours زادي دم يافور نشيدا ملي إجا قرر واتك أحكامتك وخمبين نمنخن قرآن كتك أرى مبين نشيدو مدقيفتشو قرآن ديسي دين برچو ديسي أحكام صلاة برچو ديسي أحكام صومنا برچو ديسي أحكام ميقان نويقت إخواني hanga gartee namni keenya kun gartee yaa ikhwaani halaaka gartee keessa jirurra hancufallik imsituun gartee soomana ni balleeysa moon balleeysu gaafachuu jirraa miti ahkaama kana yoo baranneyo ahkaama diin kana yoo baranneyo ikhwaani sigalee seennee websaayitii adda addaa gartee jira shikutii adda addaa jira barachuu qabna waan kanaan gartee mashguul akka ifin goone akkas janna jazaakallah khair jazaa baarakallah fiikum akkas jazaakallah sheekha intalii nikaa qabdu takka gurbaa nikaa irraa qabduuf maallaqni isii biyya arabaa dalagu akkam intala jaarsasiitiif maallaqa ergiti biyya arabaati jaarsasiitiif maallaqa ergiti yoo jaalattee ergiteef humaatii miti sigalee yoo jaalattee ergiteef gartee gaafagitee akka gartee xabshiin isa dhoytee gartee waa onni ta'e yoo jaarsa kiyyaayettee ergiteef yoo ilmaan irraa qabaattee ergiteef masruufa ijoolleetii fi kasaatiif ettee yoo ergiteef huma yoo ilmoo sirraan qabaannee isa kana ni jaalatti ergiteefis huma ilmaan maan tana faashina ta'e beek fuudheeti biyya arabaatti ergata achitti ergatee achi masruufa isiin teessee masruufti inni taa'eetuma afaan kaayata khalaas hadaa wasalaam faashina ajaa'ibaa gabbee duuba akkasi tanaafuu taa'eetuma gartee sanuma caccabsatanilleen sigalee yoo fedhees tabiraat akka dhoo isaan achitti ganda fuudhaa khalaas isiilleen achumaa as ergiti akkas jennaan gaa walwanni godhaa jechuu kiyyaa miti dubbiin akkas ati alaa kulli haal yoo ergiteef humaan qabu abba yoo ergiteef humaan qabu sheekha gaafiin tiyya saayinsiin dachiitu naannawaa jetti kitaabni bakkatti maal jaa saayinsiin dachiitu naannawaa jetti quraanni oo maal jaa sigalee nuti dachii deeman jennu aduutu deema sigalee aduun deemuun daliila qabna sigalee aduun deemuun daliila qabna dachiin deemuun quraana keessatti daliila nagarre dhaggeeffadhu qajeelotti dachiin deemuun quraana keessa daliilli hin jiru aduun deemuun quraana keessa daliilaa jira rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hadiis sayyaadin abii zarrin hadiisa riwaayaa bukaarii irratti yaa abaa zarri jeen aduun tun garam deemti jeen allahu wa rasuulu aalam jeen rabbumaa fi rasuulaa beekaa jeen rasuulaa gaafate salawaatu rabbi islaamu alayhi yaa abaa zarri aduun tun garam deemti jennaani rabbii fi rasuulaa beekaa jeen wayti kana waan jeen rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi aduun tun deemteeti arshii rabbi jala dheeyxee arshii rabbi jala dheeyxee sujuuddee asiinin baamochinin baayettee ayyama kadhatti tak hadiisatti aduun ni deemti achi lafa kaayyadhu تلمدا ورا أصحاب الكاف ويتيسان جمانا أنشيسان أدون جمانا نتبات فولورة ويتبات جماس الراجي دي بس ربي سبحانه وتعالى أدون ديمون سقله والشمس تجري لمستقر لها جي ربي سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها تجري جي ربي سبحانه وتعالى أدون ديما دتشين ديمتو جزاك الله خير جزاء ساينسين ورقرين وراديبو جرامة bikasan gartee saayinsiin dogongora aduun osoo deemte gad lafti cufti deemte nuun dhumtee yoo sila manni cufti nuun deemee dhume sila sheekha ustaada abbaan koo hin jiran haadha okutte gaafii wal jala gallakkiftan mee suuta gaafii wal jala gaddeebiifna mee jarii mee sheekha gaafiin qabaa gaafii mee naa obsa akkasumatti yaa sheekha keenya akkam jirta nagaya ayee nama dhiirsa dubartiidhaas jedhamuutu jira namni kun salaata itti hidhatan salaatu ni taha saalichi hin danda'e mee afi dubbiin teekamete abba nama dhiirsa dubartiidhaas jedhamuu jira ati wanni baanta nama gartee qaama saalaa lama qabu baanta san baanta yoo san taate rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi dubartiin
wayta gartee imaamni yoo dogongoree akkanatti harka haadhoytuu jee subhaanallaa hin jettu dhiirti immoo subhaanallaa jetti duuba namni gartee mukannas ka gartee qaama saalaa lama qabu yoo huccuu dhiiraa uffatee laal huccuu dhiiraa uffatee qooqa akka dhiiraa yoo qabaate akaamuma dhiiraati yoo gartee nama salaachise kun nama salaachisuun ta'u lama qabaati sigalee qaama saalaa lama qabaati nama salaachisuun ta'u jaanii dhorkuu hin dandeemu dhorkuu hin dandeemu lenna'u namtichi kun dhiiraa hojii huccuu dhiiraa uffatee akka gartee dhiiraa hojii onni jaa akaamni isaa akaama dhiiraati sigalee yoo googiraa fi kaayee onni ta'e ganda googiraa seenee jechuudha amma sigaltee dubbiin akkasi maadaama akkas taateen dhorkuun hin dandeemu jazaakallaa yoo gaafiin ta'e akkas taate yoo gaafiin ta'e akkas taate baarakallaa fiik assalaamu alaikum sheekha gaafiin qabaa gaafiin qabu maali yoo jettan shamarran tokko biyya hambaa teessa maallaqa masjidaaf ergiti yookaan kenniti maallaqni san masjida ijaaruu haraami moo haraami miti hay shamarran kun takka yoo ka biyya arabaa jiru taate ka ameerikaa jiru taates ka biyya adda addaa jiru haa ta'u sigalee shamarran biyya alaa jiru sawaan kana biyya arabaa haa ta'u ta biyya arabaa jirtus mana namaa dalaydeeti halaal daleyti akka gartee beeynutti gaa akka gartee dhageenyetti ta ameerikaa jirtus yoo wanni kun waan halaal dalaydu taate yoo masgidaa kannite na'am sigalee halaal yoo masgidaa ergite umaan qabu yoo wanni isin dalaydu halaal ta'e yoo wanni isin dalaydu haraam ta'e isin uni beeyti waan dalaydu ta haraam ta mana farshoo dalaydu sigalee hoteela jettee gartee mana farshoon keessa jiru supermarkeetii jettee mana supermarkeetii booyyee fi karkarroon foon gartee keessa gurguramu dalaydu mamnu'a dhorka masgidaafillee waan kan itun qabdu lenna'uu haraami jechuudha haraami kammallee warra gaazii isteeshina gartee warra farshoo fi kana wanni jiru kunillee gartee if eeggachuu qaba warri gartee gaazii isteeshina keessa dalagu galee ganda farshoo fi kana qaba tanaafuu bi keerfuulii uummanni jiru sanii jechuudha tanaafuu duuba gartee horiin halaal yoo ta'e dubartiin biyya arabaa haa ta'u ta biyya alaa haa ta'u waan halaal yoo ta'e gartee masgidaa yoo ergitee ولا تسألون أشياء إن تبدأ لكم منه تاتي شيخ محمد ناصر الدين الألباني سلسلة خيزت وانجي زمان أمان تنا نما خنا قرتي مال دلي دجاني في الرقابة چون غاري داجن تنافو قرتي دوبرتين بياربا رقودا قرتي أكوان والنسان دلغن حلالي كسي الله عالمي مسجد أرغتين ومتها يو أرا ويومو حرام تاتي مسجد أرغون هنتو أجائب وان ديبه meme na devisa rayala saudi irra masjida tu jira kanafu fude amma sununitti mal jette yaba meme na devisa Riyaala Suudii irraa masjidatu jira. Riyaala Suudii irra masjidatu jira jechuudha. Kanaafuu fuudhee hammaama mana shaawaraa yookaan sagaraa seenta. Laayillaan ukarra jiru ni jira beek. Maallaqa gartee laayillaan irra jiru jira. Waan akkasii jiran irra godhuun silaa sirrii miti. Galee. masgiinni yoo irra jirees yoo gartee masgiinni irra jiraate maallaqa yoo masgiinni irra jiraate sagaraan seenuun gartee uumaatee miti masgiida silaa inni nu masgiida sigalee akkasii sagaraan numa seenanii kammoo laayellaa jiru gartee xiqqoo khatara jazaakallah sheekh assalaamu alaikum warahmatullah ani dubra amantii biraa jaaladhee qaamnisi qaamaanis wal arge booda garuu gara amantii kootii deebisee yoo fuudhu barbaade dubbiin tun akkami naam faranjii gartee yoo taate islaameessitee jazaakallah faranjii yoo taate islaameessitee islaamummaa strongitti qabachuu qabdaati tokkootu gartee oromoodha niiworkitti sigalee miciyyoo faranjii fuudheeti islaameessee odumo jawu inni gartee salaata burreeyse
misi yono dume tu qur'ana dubbifte ingizenya ilmi tana baratte sirri miti salaanni ati jirtu kuni sirri salaati dalaga kana le dhiisetten hayya anummaan si islaameessee mootii ajaa'iba qabdaa'u si galee ajaa'iba qabdaa'u jeen anummaan si islaameessee maas daawaa sana goote kanaas dhiisi naan jetta hin beeynu boorutu nurraa dhiis akkasin na hiikeetteeni kabiraa heerumte tanaafuu namni gartee imaana strong ta'uu qaba wayita islaameessitee teetiifis diini jabaadhu salaata jabaadhu diin keeti jabaadhu isiileen akka gartee diini jabaattu yoo takka gasseene jarri toophii beekadhu takka gartee namni gartee kiristaanummaa keessa ture amantii biraa keessa ture gartee amantii islaamaa seene strongii ta'anii jabaata tanaafuu atilleen akkasi jabaattee islaameessitee yoo fuute uumaan qabu jannaa jazaakallah khair jazaa baarakallah fiik sheekha gaafiin nikaan hiika gubbatti ni hidhama abbaan intala akkasumatti hiika dhee jetteeni achumaan nama biraatiif nikaa ni godha gaafii lamada raja'atu jechuun hayyama isii ni barbaada la raja'atu jechuun hayyama isii barbaadu taakkaji sanachi lafa kaay raja'atu jechuun hayyama isii barbaadu hamtu hayyama isii barbaada sigalee raja'atuun duraa ni hiikta edan fakkeenya walitti aartanii hiikte sigalee isiinis deemuun dhorka shari'a islaamaatti nikaa lama hafeef dipoozita lama hafeef tanaafuu wayita kana namtichi yookaan halkan keessa rajaatu jechuu danda'a yookaan subii booda salaata subii gartee ganama guyyaa kan rajaatu jechuu danda'a deeffachuu danda'a taakkaji karajaatuun keessatti hin danda'amne kul'iidhaan yoo ofirraa si hiikte jaartiin ta'e kul'ii beeytaami doolaara kumaa yoo nikaa godhatte maarii kanniteef doolaara kumaa yoo kanniteef isiin guyyaa keessaa gartee haala keetii fi akhlaaqa keetii fi xabiyaa teetii fi waan adda addaa jibbitee ufuufan namicha kanaa hojii jiraachuun barbaaduu yoo jette sigalee haya maarii isaa kanniif janiin doolaara kuma naa kannee jira kuma san kunooniin kannaaf anaana hiiku yoo kajettu taate lamada ati rajaatu jechuun dandeessu micootana haya kuma kee eega fudhatte booda doolaara kuma kee fudhatte baatii takkaa fi lama booda eega teesse booda awotiyyaa rajaatu yoo jette hin ta'u hanga gartee yoo isiinis si jaalatte eegas booda yoo atis si jaalatte maal godhan ogguusan deemanii nikaa haareetti gartee abbaan nikaa sii godha san akkasi achi lafa kaayi tare jaatu akkasi ahkaama nikaa kana gartee waan hedduu bareedaa beekadhu taan abbaan kiyya intalti gartee firraa eeysiftee jaarsa arruma firraa eeysiftee arruma abbad dawwaltee abbaan nikaa nahii dhiyechuun hin jiru hanga gartee wal muxallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna salaasata quruuji rabbi subhaanahu wa ta'ala wal muxallaqaat dubartiin hiikamtee sigalee يتربصن تاو قبدي بأنفسهن ثلاثة قروء ديغا طهارة سدي ايغچو قبدي هيدي سدي اخواني طهارة سدي ايغچو قبدي ايغس بودا ايرمتي تمي تيرمت تنتمري تخولي انتين خولي يوتات ديغا تقوف ايغتير ايرمتي خولي يوتات خولي يچون خلا فرا باس وچو سيغله وچو سافر بافتي خبرا ايرمو يچو سيغله نساؤكم حرس لكم زودون تين تان آيات غرتي أنتم لباس لهن وأنتم لباس لكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن جي إسن الليل أفتا سانيتي جارتين دي زنيف أفتا خيزن أكس أفتا خيغانا في الراباس وداف مال قوتي جو خلي غرتي خلي سن ايدي تكو كوفا يغتي هيرمتي تنافو دبرتين تكا خيا أتسي فرا غرتي في فرا يسفتي وقمسن خبرا غرتي هيرمون انتو أما ني غرتي دبرتي غرتي رغودا تان كينيا تيرومتي تان غرتي مصر تيرومتي تان غرتي بيا سعودي تيغرتي بيا ما بيا غرتي سومالي تيرومتي خان اچوت ديفتي امريكاس غزي ريتي خبرا يرومتي هنا رومني تين غرتي يو علمون قبان سنغرتي خطر خاني ني خلين جتون سلا ني خيتين لي ويا سيله اكس جزاك الله خير جزاء بارك الله فيك غافين تسي دي بيتنا فكاتا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيمور मैं दुबा सलामता गाफते गाफिन को जमाना कना मैसेंजर वजापी फी केके फा इर्रा दुआई gargaarsa kana fakkaatu gargaarsa irra godhuu sheer godhii
jedhanii namarratti ergan du'aayee kan fa sheer godhiyan sheerii naman jinginaa jiin du'aayee akkam sheer godhaa jaanoo yoo du'aayii sunnaa taate sheer godhan du'aayiin taane ta khuraafaataa taate sheerin godhin itti dhiisifirraa waan gartee shari'aa khilaafu sheerin godhinaa warri sheer gootan kulliin yoomal qiyaamaa itti gaafatamtan warri footoo namaa qullaas sheer godhu sigalee warri gartee waan shari'aa khilaafu asii feesbuukii fi whatsappii fi maalii fi sigalee feetu snaapchaat jiini wama agarte cufa gartee sheer godhu sigalee waan shari'aan hin feene sheer gootan yuktabu alaykum yawma alqiyaama fasatus'aluuna gaafatamuuf teeysan waan ajaa'ibaan na yaadachiiftee wabbaate waan hin taane waan agare cufe namni gartee yoo sheer godhe akka itti gaafatamu beeku qaba mas'uulun amaama rabbil aalamiin fuula rabbii dura gaafatamuuf ta'a waada laa shakka fi dhaalika warri gartee waan hin taane sheerin godhina sheer godhe yoo sheerin godhe rabbii jii sheer godhe eesh maali rabbiin nama ge'uun hay namni kun yoo fedhe sheer godha yoo fedhe ni dhiisa maashaallah jaa footoo nama qullaafaa kaasaniiti maashaallah jaa maashaallah warra feesbuuk tufaan cuunqii nu keeyseewu maashaallah jaa dabraa jaan intala qullaa gartee dhaabbatu tana faa rifeensa bana obboleetitii yaa jaan maashaallah jaa dabra nama qullaati maashaallah yenna nama qullaa gartee footoo kaaftee intala gartee osoo dhungatuu faadha maashaallah jaa na'uuzu billaahi minal khuduraani fi daareyn maashaallah jechuu maanaa beeytaati maashaallah jechuu waan rabbi fedhu jechuu war maashaa allah waan rabbi fedhu jechuu rabbiin dhalaa qullaa achi dura tatteessu fedha haati guyyuu waan agarte cufa qabatabdee maashaallah jaa nun jettu wamin al ajaa'ib haadaa kuni dubbiin maashaallah tun dubbii ajaa'ibatti irraa dubbachuu teenyu irraa takka sila sigalee waan ajaa'ibaan na yaadachiifte dubbii warri gartee waan agartan poost gootanii sigalee warra wal dhungatu warra aruuza yettanii gartee kiis wal godhu warra aruuza yettanii waan akka agartan dhalaa qullaa wal darbitanii maashaallah yettan rabbi sodaachuu gaarii rabbiin ni jaalataa jechuu rabbi karaa irratti aruuza jaanii gartee footoo kaasan ummata kiis wal godhu deebi'anii feesbuuk irratti darban haadaa fadiyaa nama godhuudha kun ka dhungatus manumatti haa dhungatu yoo fedhe mana keetii dhungadhu aruuza jettee odoo ummanni dilli kun dhaabbatu intala afaan keessan dhungatin shari'aan afaan keessan dhungatin siin hin jenne immoo dhungachuun ni jirti shari'a islaamaatillee walaakin immoo aruuza jettee dubbii gartee waan khuraafaata gartee khawaajaan joorjii faranjiin gartee karaa goote aadatun khabiisa aadaa khabiisa sigalee karaa irratti gartee aruuza paarkii yaanii gartee onni godhan haadaa baaxilullaa aslalau nurraa dhiisaatan akkasi jazaakallaa kheer jadaa baarakallaa fiika waan ajaa'ibaa na yaadachiifte gaafiin teessan waa hedduu jalaa baafte duuba ustaada dubartiin gumaacha isii gumaacha islaamaa keessatti nashiidaa maal jette yaabba nashiidaa baasuu waan diin islaamaa barreessuu baasuu ni dandeeysi moo akkami dubartiin nashiidaa jechuu waan ta'a nashiidaa jechuu barreessitee faana yoo namaa kanniti dubartii waan ta'a takka dubartii qooqnisii awra moo awraa miti dubartii qooqnisii dura awraa miti walaysa bi awraa jechuun dubartiin gartee qooqnisii awraa miti eega awraan ta'in si galtee dhaabbattee immoo nashiideettee nashiidaa qara'uun hin jirtu shari'aa islaamaa keessa nashiideettee nashiidaa katabdee si galee walaloo jettee gartee qooqa ummata gartee qooqaan ummata kharraabuu taati dhalaa irratti dubartii irratti nashiidaa ofeete gartee haa qaraatu walaloo qabdee bishartiin haala gartee namni viidiyoo hin kaafneen haala namni viidiyoo kaasee gara biraan facaafneen baramma gartee dubartii kophaadha dubartii kopha shubbifti dubartii kophatti gartee aruuzaa taphatti jaaniituma isii huuyjettu gartee rifeensa banaafaa viidiyoo qarata dhaabbatee muummata sigalee isa qofaa fayyaman ka biraa dhiirti biraatti ol hin seeninaa jaan duuba ka viidiyoo kun ol seeneeti khalaasan cufa gartee liqimsaa viidiyoo qarratsanilleen viidiyoo qarratsee eegasii facaasa duuba haadaa balaa musiibaa gartee hawaasa diiguu taati duuba waan akkanaa tana gartee daaraa nu godhu jiru billaa alaykum hayyee assalaamu alaykum warahmatullahi sheekh yoo namni tokko jaalatee birrii ergitee fi booda yoo gabiti yoo jibbite nama deebisee jette yoo ni dide
rabbii dhiifte yoo dhiifte maal jette yaabba gaafiinis dheertuudha nama tokko jaalattee birrii ergiteef booda yoo jibbitee naa deebisi jette okay yoon inni dide rabbii dhiiftee nama tokko maallaqa gartee jaalattee ergiteef eega maallaqa jaalattee ergiteef booda deebitee naa ergi jettee latilleen wanni kun sadaqaarra deebi'uun taatu dhageeffadhu qocollotti gargaarsa waan kana kanniteef sigalee malaan maallaqa wayitee ergituuf akka gargaarsaati akka sadaqaati namni waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi namni sadaqaa kannatee irra deebi'e akka nama gartee haqqisaarra gartee haqqisaarra deebi'eeti akka hibaati jechuudha akka hibaa gartee san hibaa kannaa sadaqaa takka eega kannitee rabbi jecha kanniteef namicha kana deebitee naa deebisiis hin jeeniini firraa dhiisii firra jazaakallah khair jazaa baarakallah fiik sheekha huccuu oriijinaala kooppii godhanii guutuu guran ni ta'a guutuu gurguran yoo gurguran jechuu keeti huccuu oriijinaala kooppii godhanii tuni gashi man gashaanaa falaysa minnaa oriijinaal naw kun akkana yani gartee dhukkee si kaasan sigalee chaayinaan akkasi gooti is oriijinaal janiiti oriijinaala yani si gurguratan takka gashii taati man gashaanaa falaysa minnaa biti gurgurtii keessa gashii jira gashii jechuun waldagu yaa ikhwaani waldaguun hin barbaachisu sigalee huccuun tun gartee oriijinaala yookaan akkana sakandiidha jii garti ittiimi oriijinaalu jettee gartee yoo gurgurtee gashii taati man gashaanaa falaysa minnaa jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi akkasi baarakallah fiik mee lakkoofsa keessan akkamitti argadha hayyee mana duubaa na dubbisi inshallah akkasi jazaakallah baarakallah fiik ani gaafiin tiyya umraan haadhaa fi abbaa kiyyarraa godhuu niin dandeya isaan warra lubbuun jiru garuu qabeenya dhuunfaaniin dhufaniin hin qabanii irraa godhuu niin dandeya umraa fi hajjii ati dura hajjiinis umraanis yoo qabeenya harkatte sirra wajjabdii taa kanaaji talamadaa abbaa keetii fi ummaa teetirraa yoo gartee umraa akka isaan godhan maallaqa ergitee fi umraa godhanis du'aa'uma sii godhanii birrul waalideen irraa du'aa'ii fuute ati maashaallah du'aa'ii fuute akkasi jazaakillaa khair jazaa baarakallah fiik haya sheekha assalaamu alaykum akkam jirta meezan ajri miizaanaa fi ajri hayyee inshallah yoo zaman gana bishaan dhuguun hin geenye abba sheekha yoo nama dhukkube ji'a ramadaanaa kana keessa nyaanni yoo qaba yoo nyaatan yoo qadaa kafalan rakkoo ni qabu jedhan rakkoo hin qabu jedhan garuu waan ji'a kana keessa jiru khayrii argachuu hin danda'ama laalammoo waan takkaa jira atii kun dhukkubsattee dhukkubni kun dhukkuba hamaa ka doktorri gartee furu qabdaa jee dhukkubsattee ati namni dhukkubsataa gulukoosii yoo sikkaayan ni furteetii gizee hanga fayyitu qadaa baafta gizee fayyitee qadaa baafta hanga kana duuba quraana qara'uu khayrii adda addaa godhuu sadaqaa kannachuu akkuma nama soomaneetti gartee ajriin sii katabamti akkanuma soomanee jechuun kiyya yoo sadaqaa yoo kannatte ajriin akkuma warra gartee warri soomanee sadaqaa kannatu gartee ajrii isaan argatta sadaqaa irratti jechuu khayrii toloolu nama fursiisu teetiyoo furtees nama fursiisi sigalee nama fursiisi ati gartee dhukkubsatteeti yoo dhukkubsattee furtee gizee fayyitee qadaa baafta fa'iddatu min ayyaamin ukhra akkasi jazaakallah khair jazaa baarakallah fiik sheekha gaafiin qabaa taraawii masjida keenyatti rakaa 23 salaatan ani moo rakaa 10 akka salaate waan kuni rakkoo qaba rakkoon qabu immoo yoo gartee 23 imaamaa hojii fixattees su'aabu markatta su'aabni ati argattu man qaama maal imaam hattaa yansarifa
كتب له قيام الليل جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه نمني إمام أو جنابت هنگا قرتي إمام نراودوتي كتب له قيام الليل جي لك ينقردك كان صلاة سددي سانيك صلاة دي سدين تي يقوت دي موتس ندن ديسا جزاك الله بارك الله فيك أكسي بارك الله قافين كي قافي كي أسي إرتي قافتشو يوهن بربانne gara keessatin gaafadhu namni asirra gaafachuu sodaatu gara keessatin gaafachuu danda'a jazakumullahu khair jazaa ta gara keessaa tana yeroo takka za'a takka guutuun assalaamu alaykum fi gaafii isaanii deebisaa beek sheekha laalteetuma nusin kaajaa kaan wallahi hedduu garaa nama nyaatanii ana ataatu gizee namoonni je hedduu wanni nama gooti inshallah rabbi nu agargaaru baarakallahu fiika jazakallah gaafiin kiyya akkasuma jazakallah akkabsdu akkam duuba akkami gaafinte sheekha biyya ani jiru tana sa'a 5:28 fuuma calaan darratti furra jechuudha kaalaandaratti akkasi fuuma kaalaandaratti akkasi asrii sa'a meeqatti salaata yaa abbaa duuba sa'a biyyateetiin beeku baran sa'a biyyateetiin beeku sa'a biyyateetii waan gootu waa'ee sa'a biyya keetii sheekotuma jirtu yoo gaafatteerra wayyaa sa'a biyyateetii saniin hin beekne biyya ani jiru tana ammas biyya jirtu tanallee nutti himne Norway jirtamoo Ameerika jirtamoo Awustiraaliyaa jirtamoo Kanaada jirtamoo eessa jirtaa nutti himne taagaji sa'a san irraan beeku ati waan gootu sa'a itti furanii fi sa'a asriitti salaatanii fi sa'a subiitti salaatan sigalee wanni teessan irratti gartee kalandaraa fi zaat telefoona keessa irra guuti yookaan sheekootti jirtu gaafadhu jazakallah baarakallah fiik galatoom inshallah waan hin beekne dubbachuun gaarii miti na salaata jiru tokko dhaqee yoo itti hidhadhe na salaata jiru tokko dhaqee yoon itti hidhadhe namni sun waytii ani suuraa faatiyaa qara'u jalqaba imaamaani na jala kutte boonni te odoon qara'u jiru warra booda katabe kanaa ol darbe hayye kutte san ummanni Paakistaan yoo salaataaf aboo kamaleente bismillahirrahmanirrahim kutte gaafiin akka jirutti yaa sorry ummanni sorry jaame sheekha lakkoofsa ayyee mee afitti ajaa'iba duuba bikka malee tuqeetiin gaafiin akka jiru kutte sheekha intala dhalaa takka biyya biraatti izeen kaniin nikaa osoo abbaan isii jiruu ni taha isiin dubraa biyya gartee isiin bikka biraa jirti odoo abbaan hin ayyamin nikaan ni taha kasii gaafinte dhalaa takka biyya biraatti iznii kaniin nikaa osoo abbaan isii jiruu ni taha iznii dubraa odoo abbaan jiruu gartee namni biraa nikaa godhuu hin danda'u isiin si jaalannaan ni taha ilaalama isiin si jaalachuun waan biraati yoo odoo isiin si jaalanne dirqiin kennuun hin jiru isiin si jaalatte eega isiin si jaalatte abbaan nikaa godhuun dirqama odoo abbaan jiru abbuma duuba gartee gara biraatti nikaa godhuun hin ta'u jazaakallah khair jazaa sheekha si jaalanne rabbi umrii si hadeereessu aamin rabbiin ati na jaalattuuf si haa jaalatu jazaakallah illee akkasumatti isin jaaladha inshallah gaafii namni garbatti gara ayyee inshallah bar gaafii yoo rabbi jemma moobaayil tokko laalleeti moobaayilitti dabarsina inshallah sheekha gaafii kiyya sanillee naaf deebisi isin eegaa jirra ilaaltanii bira
in dabrina haya laalutiin jira gaa yoo isiin ol kutte immoo hin beeyne malee sheekha namni soomana jiru soomanaan jiru salaatu qaba yeruma hunda garuu biyya ummata adii biratti salaatni dalagaa biizii godhanii iddoon itti salaatu cinqii hanga manaatti galtuu salaanni shananuu ni darba kun akkamitti ilaalama akkana eda kana booga tana naaga jooloo dhageeffadha takka salaataaf dalagaa dabarsuu dalagaaf jaanii salaata dabarsuun shari'aa keessa ni jirti salaata shananuu wali qabanii galgala gartee galchanii galgala salaatuun ni jirti waan takka beeka kaampaaniin ameerikaas ta'e awustiraaliyaas ta'e kanaadaas ta'e dukuu fedhe haa ta'u awuroopaas wayita gartee seentu wanni kun gartee taayimii hangana daakana daqiiqa 10 zuuriis asrii yoo achisitti taatu taate salaatuun qaba jettee himuu qabda yaa ikhwaanii dabarsuu qabda salaanni dalagaaf jaanii gartee dabarsuun mamnu'a dhorka rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi jihaadaa jeeti na dhageeffadhaa qajoolotti ergamaan rabbi jihaadaaf jeeti jihaanni biizii isa godhee asrii odoon salaatin maghriba duuba salaate rabbiin aayata kana buusee حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين عن ربوس ربين حافظوا على الصلوات صلاة جفة تيسا خيساو صلاة أسري تيسا جي ربوس مال رتي کرتے بيزي تي رسول صلى الله عليه وسلم عليه جهاد قبسو دو گرو جرو أسري ني دورتے مغرب دوبا صلاة مغرب بودا صلاة خنا ربي سبحانه وتعالى آية بوس حافظوا تيسا على الصلوات صلاة شننو تيسا وقوموا لله قانتين تنافو دلقا أفجاني صلاة دبرسون ممنوع جهاد أفو دبرسون دوركا جهاد يعني دبرسون دوركا جهاد خيزة ربي سبحانه وتعالى وانقو دي أكادات صلاة نشوف يميف مرني توكو غرتيو خرق إبلاج أدوين جراته مرني توكو صلاة خان قوي قبته عراب بتودوبان ها إيغو أدوي ويتخان صلاة خان أسين وكسيت غرتي ترتيبة صلاة نيميف جبريل قبوه غرسيس سيقلين ملال جهاد الرتو صلاة قدابا صلاة يرو دبرسون دوركا فكيف دلقا بيتنا كنا بيتي فرنجيتنا كنا أمريكانا كنا مجاو دلقا وجه كنا ونكسين دليتو اتهمتا خواجات تهمتا ترى دراغ دي سنتو كنا ذا كنا تايمي كنا أني دبرسون تندو 10 minutes ناخن نايتان زوري في أسريفيس خوسين أمني صدارة سغرا دقى سغران دقى جي سغرا مقا سغرا دين ديمي صلاة جر maqaa sagaraatiin sagara dhayna jee ummanni nu ayyamu jee dubatun gabrummaa irraa maayyiiti beekadhu gabrummaa irraa maayyiiti ati bika gartee amantii ta'e dalagaafis wanni hin jenne khatara leennahu salaanni tokkichaa nuti khayrii harkaa qabnu salaata gaafa salaata akkana balleeysine dhukkooyne quba gabaadha dhukkooyne salaanni gartee shananuu fuunee nuti halkan firraa gartee akka nama gartee wanni itti qutqutqut goonee tilka salaatul munaafiq jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi khiyyaa gartee zaa kudha takkatti asrii dabarsee saamalee salaatu munaafiqoota isaa adda lafaan dhawu wala yadhkuruuna allaha fiihi illaa qaliila waa xiqqo malee yuraa'uuna annaas qut godhee gartee akka lukkuu firii lafaa guurtutti salaata akkas godhu asrii dabarsee juzaa kudha takkatti tilka salaatul munaafiq jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi idan salaata munaafiqaa kan goone lanna'uu namni salaata shanan wali qabee mana galchinee kasi salaanna yoo jee akbaru khasaara akbaru musiiba wannummaan gartee westerniin barbaadanilleen masgiida ummata muslimaa duwwaa godhu sigalee masgiida ameerikaa keessa jiruu fi kanaadaa keessa jiruu fi awurooppaa keessa jiru duwwaa godhu godhanillee sigalee yeroo salaata masgiid yeroo soomana alatti godhanillee zuurii asrii maali masgiida nam sadii salfiin takka guutuun hin argamtu ikhwaani yoo akka jabaa taate malee yoo manguddoo fi hunkuu warri dalagaa hin qabne ayyooleen faan guutan hin beeku sigalee waan maa dargaggeessinii fi humna qabu eeysa jira dalaga jira warra kaaniin immoo salaataa jedhaniin ayyoo fi abboon deemaa isin masgiida dhaqa nuti deemnee dalagaa dheen nuti dalaga qabnaa deemaa isin salaata akkas taati sigalee lisaanul haali aqwaa min lisaanil maqaalii gartee ummanni jawsan tanaafuu laa yajuuzu hin dandeemu yoo gartee lakki nuti asi salaatuu hin dandeemu hojjaan
rabbi jecha rabbiin bikka sii buusa tabiraas sii kana dalagaa yoo ati imaana qabaattee dhiifta sanuugaa yoo imaana hin qabaanne aboo nurraa dhiisi nuti salaataaf dhufne biyya tana dalagachuuf dhufne jetteetuma gartee salaatatti dhiifteetuma dalagachuu doolaara wali qabachuu amma doolaar amma gabricha doolaaraa ta'u amma gabricha rabbii ta'u lameen irraa tokko amma abdu doolaar ta'isa abdu diinaari wa dirham je rasuuli salawatu rabbi islamu alayhi ta'isa wantakasa وإذا شيك فلن تكش جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قرية يوسف ديرتلي نم تقران باسين جي نم ميكا قرين ديرتي دوبا أمريكا في أوروبا في كندا تنخيزت أستراليا خيزت خقرين ديرتي خنم تقران باسو تنجر قرين ديرو سيغلتيت صلاة وان صلاة واتكم قدو سيغلي شهوات جل ديما فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة واتبعوا الشهوات جي ربي سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف جي فخلف بودان دفن جي جنريشنين من بعد مسام بود خلف سيغلي جروبين دفتجي واتبعوا الشهوات سيغلي شهوات هنجل دي من صلاة دي سني فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة صلاة بالليسني واتبعوا الشهوات جي ربي سبحانه وتعالى فرنا لبو جل خطن إذن دوبا أكبر خسارة جالتو جبتو خني قرتي غافينة تغافت غافية جايبات غافينة ما يوفل لي فايداتات واي صلاة الرّا واي صلاة الرّا تنافو لا يجوز جهاد الرّتو صلاة بودان سندوركا شريعت جهاد الرّتو بودان سندوركا بلو دو قرتي لولتو أخيخا صلاة سنجت شريعة الإسلام سبحان الله بر شريعتنا بر شريعة جايبات وصنع من خندين برتي تنافو لا تكون عبد الدينار قبل تشغرتي دينارا قبل دولار انتهين تيس عبد الدينار والدرهم جي وهونغوي وخساره قبل دينارا في درهما اين يخجي رسول صلوات ربي السلام عليه انامي خجي انامتي هنوار رسول جي مجر ربي نجي جي رسول الله جي اذن دوبا عن الله نينجا تيس عبد الدينار والدرهم قبل تشغرتي دولار فيلتي صلاة شنان قرتي فوريدين قلت إنه ما خسر نيون صلاة خنسلا نيو جراو أبو نتي دلقا أفدفني وإما قرتي صلاة أفدفني قال وني بيتنا دفني دلقا تشوفي هكذا يقول دلقا تشوفي دلقا دوية أنت عبد الدينار أتي قبل دولارات أتي قبل دولارات تنافو أكسي جزاك الله خير جزاء قويا براتي دي بن الناس وإيه قرتي صلاة الراخنا قرتي صلاة الجماعة خنا قرتي تيسو بالله عليكم دبين جبدو بكذا شيخ يو نمني وجين صلاة ميلان ولين تقنه ركو قبا ميلا قرتي ولي متنسون دركما رسولي صلوات ربي السلام عليه ميلا ولي متنساجي ميلا سيغلي سووا صفوفكم ميلا ابو صفي والكتيسا القدم بالقدم المنكب بالمنكب لا لو قدم ميلا ولي متنساجي رسولي صلوات ربي السلام عليه شيطاني علمون شيطانات جدون سنت شينيتي دوبا قرتي اذكر كذا وكذا وكذا سنجا شيطاني هيا كل وري ميلا ولتي متن سنة شيطان جدو سنتي هنگا صلاته بين جرا دوبا هنگا صلاته بين جرا صلاة شيطان تدفع أذكر كذا وكذا جا وانا كنا يدد وانا كنا يدد هنگا قرتي نمي جوكو نافوري موسدين صلاة جيجن كمدقت تنافو نمني ميلا ولي متن سن الحديث القدم بالقدم حديث الشيطان جي توقفتك نعوذ بالله من الخضران في الدارين إذن دوبا وري قرتي هنفي وري قرتي باكستاني في مسجد ثاني خنا وريته سيقلي وري هندي في خنا ميلا ولتي متن سن amantiin sayin duuba sangartee baaxila jechuun miila waliin maxxansuu dhabuun sirrii miti miilli waliin maxxanuu qabaa billaa aleeku jazaakallah kheer jedhaa baarakallah fiika akkasii maashaallah gaafii koo nama ramadaana keessa fuudhee rakkoo qaba nama ramadaana keessa fuudhe rakkoo qaba rakkoo qabaayi sheekh deebii kan namni ramadaana keessa yoo fuudhe rakkoon qabu immoo gaa guyyaan dhungatiin jenna malee sigalee baranoodha guyyaa gartee gaaru dhungattee onni hin jayini guyyaas fuula keessa eegaan olini gidee soomana qabdu firraa karoo masgidaa deemii gartee quraana kee qarayyan leennoo baranoodha yoo ammas dhungadhee kiisiin godha jettee sigalee dhunguun akkasii bar kaana yuqabbilu nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa saa'im wa hiya saa'ima odoo aishaan soomana qabdu rasuulli odoo soomana qabu yuqabbil ni dhungata dhungachuun tun hidhii keessa dhungachuu beek mallaa dhungachuu miti kaana yuqabbiluni wa huwa saa'im wa ana saa'im jette aishaan na dhungata rasuulli islaami isaa soomana qabu odoo nanii soomana qabu isan duuba dhunguun kisiingii ummanni gartee faranjii jawu kana sigalee dhunguun ni jirti shari'aa islaamaa keessa tanaafuu baranoon xiqqoo gartee eeggadhu janna gartee gidee dhungattu gartee achumaan gara biraan kutini tanaafuu soomana keessa fuudhuun umaan qabu rabbi sii godhee gortee fuute
humaan qabuu jazaakallah khair jedhaa baarakallah fiika immoo ifuma eeggadhu jechuudha malee huma sheekha salaata sunnaa yeroo salaannu faatiyaa qofa salaatuun ni dandayama yoo quraana wajjiin sunnaa salaate hoo akkam quraana wajjiin faatiyaa qofaanis sunnaa salaatuu dandeessa ni dandeessa faatiyaa qofaan sunnaa salaatuu dandeessa quraana innaaxeena yookaan qul wallaa yoo tiidaates ni dandeessa waa takka jazaakallah khair jedhaa baarakallah fiika ni dandeessa obboleessa kiyya sheekha gaafii qabaa dubartiin tokko dhiigni ji'aa itti dhufee guyyaa silaa irraa dhaabbatu hin dhaabbanne kanaafuu soomanni ishiidhaa akkamiinii taha ji'a kana ilaaladhu guyyaa silaa sirraa dhaabbatu yoon dhaabbatiin ka achi booda dhufu dhiiga san adda baafachuu qabda guyyaa silaa xaarattu bira yoo kute guyyaa san beekuu qabda duuba sigalee ati ma aadarraa dubartiin takka jaanuwaarii 25 yoo itti dhufe dhiini 30 yoo gartee jaanuwaarii 30 yoo ka xaaratu taate guyyuu baadii taanis guyyuma 5 akkasitti yoo ka dhufu taate yoo ka dabru taate dhiiga dabre san ilaaltaati dhiini kun dhiiga diimaa gartee qulqulluu san immoo maali yoo xiqqochi dabrees yoo gartee guyyaa wanni kee bira dabre daangaa dargaanfate dhiini san dhiiga gartee miidhaati mustahadaa ta'a jechuudha sigalee dhiiga miidhaati dhiiga gartee dhiiticha sheeyxaanaa irraa rahima dubartii keessa dhiita jaarsi kun nama dhiitaa bargaa soomana keessa rabbi nurraa hidhe malee namuma dhiita duuba gartee yoo ammaan tan akkasi dhiinni raayaa yoo dubartii isumaa dhiitee fi fuudhee jira yoo jettee yoo sigalee duraan takka dhiitee mire dhiinni akkasuma yaaqa akkasi jaarsi nama dhiitaa firraa eegaa tanaafuu akkasitti ilaalatta duuba waqtii diyya jazaakillah shanan salaataa keessa salaata kamtu sunnaa rakaa lama hin qabne salaata shanan keessa salaata kamtu rakaa lama sunnaa hin qabne gaafii ajaa'ibaati salaanni cufti ni qaba zuuriin lama dura lama boodaan dhufte yoo feete afur dura afur boodaa yoo salaattee ibiddi sin tuyxu ibiddi abadan sin gubu na dhaga'u jirtaami zuurii afur yookaan boodaan afur yoo salaatte rakaa lama lamaan afur yoo feete zuurii dura lama booda lama asrii kottu asrii rakaa lamaami kasabate rakaa afur lama lamaan afur salaatu asrii duratti hadiis sayyaatti kadhufe hadiisi rakaa lama da'iifa lama ji maghriba صلوا قبل المغرب لمن شاء جي رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرب دور صلاة نمني فد مغرب درامي مغروبة بودان رفجرة فيدو درتيو صلاة إسلام ومان قب إمو مغرب بودا ركالة مسلات إشايز بودا ركالة مسلات سبيز درت ركالة مسلات تنافس صلاة شفتي نك أباية شو ركا قرتي لما يجو أسرين ركا أفرق أبا يو سنجت أكسي جزاك الله بارك الله فيك بريسقي غافي بريد دورا غافي غافدا إن شاء الله وان قرتي بينو إن صداتين أماس وان سلاك آني ماري وني جامان جيرو بكثنك آني وني جامان جيرو آني دا مالي إنجيرو وان تكن كانفتنا غافدا نمني قرتي واقام فتوفي نمني قرتي إف قدي سنبرتو سيقولي نمني تكبراي بونو في نمني كانفتن برتو وان كانفتو قرتي كانفي تادوس غافين تي غافدو سي بريسي تريس أنا خكرو موكم أتي بريسي تريسي شيخ أني أصون soomana jiru baatii kiyya anaan soomana furuu fi sa'a takka yoo hafte natti dhufe soomanni kiyya ni jira wallahi gaafii ajaa'ibaati dubartii tana gartee nama rifachiifti dubartiin akkitti nama rifachiiftu soomana gartee guyyaa cufa oolchiteeti gizee za'aan takkaafte amma 30 minutes aduun seenuuf daqiiqaan 20 hafe 30 hafte dhiini itti dhufa soomanni isinii bada jechuudha qada kafaltii jechuudha amma tuni waan yeggu jirtu obboleeyyiin teenya tun sheekha ani osoon soomana jiru baatiin kiyya anaa soomana furuuf sa'aan takka yoo haftu natti dhufe soomanni kiyya ni jira moo hin jiru mee kanatti naaf deebisi soomanni kee hin jiru waqtii azaanuuf za'aan takka gizee hafte yoo dhiini si dhufe maa salaama soomanni kee khalaas bishaan dhuge
bishaan dhuge shari'aa godhe illee maas beek shari'aa godhe jazaakillaa kheer jazaa abshir suwaaba gartee ni qabda waan gartee amrii rabbii godhuudhaan akkasii jazaakillaa kheer jazaa baarakallaa fiik okay yoo abbaan isiin izinii namatti dabarse hoo abbaan isii yoo izinii namatti dabarse ni kaasii godha namni san waan joo abbaan achi dawwaleeti nama gartee sibira jiru kanaan aboo intalatiyya bikkatiyya bu'iiti abaluu abaluuf ni kaa godhii jaan hogguusan sheektichi irraa fuudhee yookaan namni biraa irraa fuudhee achin ni kaasii godha jechuudha khutbaa qaree sigalee fedhu afaan oromootiin siidha fedhu afaan arabaatiin siidha sigalee waan akka rakkoon hin jiru akkasii jazaakallaa kheer jazaa izinii haadha abbaatii alatti dubran fuudhinaa dhiiroo irraa gattaa dubrarraa atiis faate odoo gartee hayyama abbaa keetiiti alatti ati gurbaa kana ani siif kanneettee mana galuuniin iftiqeessu malee wanni sayin si tuffata shakkiin godhin tana si tuffataa jechuu caccabee xiqqoo gartee warra keessan gaggaafatee kasi si fuudhuu qaba haadha huwa shari'aan akkasi gartee wal hortiin tun akkasi dhufte manguddoo gartee nuti kanatti gartee warri keenya asiin nugee nu dhalanii jechuu kana alatti immoo deddeemmadhuun gartee ganda keessa akbaru halaakin inshallah gaafa biraa irraa dubbachuu teenya waa'ee fuudhaa heerumaa irratti irraa dubbanna inshallah sheekha gaafiin qaba gaafiin kiyya birriin biizaa irratti birriin biizaa irratti argatan halaal maal jettasa birriin sheekha kiyya birriin viizaa irratti argatan viizaa jechuu keeti viizaa irratti argatan viizaa irratti argatan jechuu keeti gaa viizaa jette beete viizaa irratti argatan halaal moo haraama akkuma beekamu namni viizaa bituu waa irraa kaayyataa akkami kun naggada kunilleen viizaa gartee ati gurgurtee onni godhuun viizaa dhoofsiftee onni godhuun naggada umaan qabu gaa waan itti agarreen qabu waan itti yaa akkasii jazaakallaa kheer jazaa baarakallaa nu manaachi barabbarin malee sirritti gartee viizaa kun osii fi wanni godhaa wanni cuftini dhumti dhabdhab goonaa hangana lafa kaaye naggaduma oofisa banatee dalagataami akkasii jazaakallaa kheer jazaa baarakallaa fiik ustaada rabbii isinirraa jaalatu afe umrii keessan aamin inshallah walumaanuu rabbii umrii nu adeereysu jazaakumullaa baarakallaa fiikum haya sheekha biyya ani jiru kana masjidni hin jiru salaata cufa manattiin salaata jummaa salaatuu dhabuun akkami rakkoo isaa maali salaata jammaa dhabuun jechuu keeti salaata jammaa salaanni masginni yoo gartee biyya ati jirtu kana masginni hin jirre ajaa'iba immoo abu waliid biyya ati jirtu biyyuma cufaa masginni numa jirana fakkaata garuu hin jiru haa jennu ayye garuu ni jira bikka inni jiru dhaquu qabdaa takka sani yoo gartee izaa barra sirraa fagoo ta'e makiinaan qabaanne masginni akaa'uu hin jiru haa jennu ayye hin jiru yoo hin jirre yoo isin faamilii nam sadii afur taatan manuma keessa jammaa dhaabdan taakka ji ruumii takka ta masgiidaa gootanii doo masgiida godhattan ruumii takka xiqqoo masgiida godhattanii chumatti gartee azaannattanii faamilii wajji salaattan jummaallee asitti gartee sheekotti jalaa yoo baratte yoo feete naaxeenaa fassarta afaan oromootiin ol kaate ni dhuftaa kursii ni kaayyattaa dhuftee dhaabbattaa gizeeti dhaabbatte obboleessi kee azaanu nam sadii hun taane nama lamamaan taane siif obboleessi kee qofa jummaa dhaabuu dandeeysan jammiis dhaabuu dandeeysan sigale jamaas dhaabuu dandeeysan jummaalee dhaabuu dandeeysan tanaafuu waytanni azaana fidate ati ol kaatee inni alhamdulillahi tana qaraatee sigale waan beeytu jettee eegas booda afaan oromootiin daawaa gootu obboleessuma kee diratti rabbi sodaannee salaataa salaannu akkana taanu jetteetuma gartee hadiisaas fiddee katabattee waraqaa irratti oofta ziis gootee tagaggatteessee ol kaatee eegas booda maas xiqqoo gorsitee achi booda salawaata gartee rasuula rabbuuftee خلاص أقم الصلاة الثاني صلاة تنيت وديمو هذا والسلام جمان دابته هذا لا شك في ذلك أكسي بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله أستاذي مسمر رجرتا أما مسمر رجرها أما مسمر ركونوا أسوي جرامي دولوا ويتاره يودولوا فيت
maal jettee abbaa maal jettee kadabde yaa'u egaa lafti soomanaa bara akkamii waan akkasii jettee kadabde abbaa rabbi si haa qajeelchu sheekha intaltii dhalaa takka gaafii tanaa beekadhu barruu takkaan arkee saniifin akkas jee barruu takkaan arkee barruu gartee intaane takka arkee inshallah rabbi naafisallee rabbi haa qajeelchu sheekha intala dhalaa takka karaa deemuu yookaan biyya bahanii dhorkaadha ni beeka abbaa fi obboleessi isii itti gaafatama garuu yoo osoo warri isiin quba hin qabne biyya baate eenyutu itti gaafatama isumaatti gaafatama yoo haadha abbaan odoo quba hin qabne baddee deemtee isiitti gaafatama yoo haadha abbaan immoo keessaa qabaatan isaantu itti gaafatama leannahu dubartiin takka kophaa gartee karaa deemuun mamnu'a shari'a islaamaa dhorka yoo shari'a islaamaa irraa dubbanne yoo shari'a islaamaa irraa dubbanne yoo namni gartee dubartiin takka baatee karaa biyya biraatti gartee deemuun hin ta'u mamnu'a dhorka kasi jazaakallaa khair jazaa sheekha nama tokko ji'a ramadaanaa keessa yoo amrii ta'e badiis hedduus yoo qabaate jannata ni gala jechuudha tuni gaafii gaybaati abba namni tokko yoo gartee badii qabaate soomana keessa du'e sigalee akka godhu isaa beeka ni salaataasi badiillee numa qaba akkasuma jechuu keetiin dan fakkaata ni salaataasi badiillee numa qabanni haraamis numa daddalagaa salaatallee numa salaataa san harka rabbii jirti naanu laa naarif hin beeynu nuti namichi kun gartee jannata seena moo ibidda seenaa waan irraa beeynu hin qabne leennaa'u namni kun warra ibiddaati namni kun nama azaaba warra jannataati murtii godhuu dandeenya namni gartee khayrii dalagee salaatee soomana soomanu warra jannataati guututti sigalee kaafirnis guututti warra ibiddaati jechuu dandeenya malee kabbadaa yookaan gartee aleeksi lafarra deemu kanaan kun warra ibiddaati jechuun dhoorka shari'a islaamaatti aleeksi boru ganama islaameeti ati yoo fedhe si kabarsiisa rabbii subhaanahu wa ta'ala tanaafuu shari'aan islaamaa mamnu'a goote aleeksi karaarra deemu awoo kiyyaan aleeksi kun bar joon kun kaafiraati warra ibiddaati ibidda seena jechuun dandeessu nama shaksii tokkoon kaafirri immoo warra ibiddaati jechuu dandeessu amma isinii galtee na fakkaata akkasii jazaakallaa khair jazaa sheekh assalaamu alaikum warahmatullah gaafiin qabaa gaafiin kiyyaas biyya ani jiru biyya kaafiraati biyya kana dhalaan qullaa yaa'an mana bira barannoota ani baradhu kilaasa tokko waliin baradha dhalaan qullaa dhufan meeqam taana ta kilaasii tanaa raamtu ta kilaasii tanaa khatar aya dhalaan qullaa dhufan sheekha wanti kun sooma akkami ati ijuman fafacaasin kilaasii silaawuu yoo sibira kaayan bara akhlaaqa akka nama balleessu manni kun fagoon dhaqin biyyuma teenya tanaati biyyuma teenya tana gidee iskuulaa dhalaa takkaasiin si kaayanii dhalaa takkaasiin kaayan ati gidduu tana si godhan gaafa garii dhiira lama jidduu dhalaa kaayan hada khabiisa laaladhu khabiisa na gardi gartee daalaa nama godhan biyya faranjii illee akkas si godhuufaan malaa tanaafuu ati hanga dandeessu yoo gartee moggaa taa'uu dandeesse teeyse inshaallah rabbi si haa gargaaru gaa barbaaddannee ifumaaf dheyne akkam taanare yaa buleeyso akkam taana rabbi nu haa furu inshaallah jazaakallaa khair jazaa sheekha maashaallah baarakallah gaafii qabaa gaafiin kiyya maallaqa niyyeeffadhee narraa fuudhuu didan akkam godha ofirraa baasa niyyatteeti sirraa fuudhuu didanii niyyeeffadhee narraa fuudhuu didan yoo sirraa fuudhuu didan kan wama biraan niyyeeffadhuu kanni maas wama biraan niyyeeffadhuuti kanni inshaallah akkasii ida'anti yelleen gaagee jirti inshaallah baarakallaa fiikum mee gaafii takkii tana sheekha tana anumaaf jettee salaata yeroo hin salaattu du'aayii naaf godhi haa inshaallah namayyuu funuma goona isinilleen naa godha salaata keessatti isinilleen naa godha anilleen isiniif hin godha inshaallah walaa quba qabaannu akkasii jazaakallah duba dalagaa malee akkamitti jiraatta ta salaataa tarree fuusanii dalagaa malee moo akkamitti jiraatteette dalagaan gartee salaata nama ayyamtu bashbash westernii keessa
قال أمريكا استي كندا استي واجف إخواني نما قرتي نما مرتا تاو قمنا نما قرتي يا ربي يو جنة تاجايبات سيقال أبلاي قوتا تورا قرتي دلقا وجوني سيقوت قرتي نيارغتا إن شاء الله أتما قرتي وسواسته بو دلقا مالي كمي جرانا متمار رنجين خنما جراجي ربي dhuga dalagaa malee namni injiraatu immoo kanama jiraachisu rabbi ta'uu beek rabbi si jiraachisa rabbi nakami si jiraachisa dalagaa si kannee si jiraachisa riskii si kannee si jiraachisa tanaafuu akka rabbiin gartee dalagaa gaarii si kannu ta dalagaa salaataa si yayyaman dalagaa gartee diin keetis hordofattu takkasii akkasii kannu rabbii kee karadhu immoo rabbi yettee yoo goote san yoo dhiifte rabbi yettee tabiraa siif kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo immoo san hin dhiisin umaaga uma sheekha warra jaartii tiyya wajjiin osoo taphadhu bishaan narraa bahan soomanni narraa bada odoo taphattuu gartee bishaan yoo sirraa bee kan sirraa ba'uusan masjiidha sigale tanaafuu soomanni baduu guututti hin badu immoo tin deebiin ka soomanni badu gartee ayyee السلام عليكم ورحمة الله شيخ طيب أكاسيغا إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء ورينين غافيسان ديبسينيف دي فمن أقودا سلاني ونين أزاني نجيو جرا أنيس كوكو بايتين غرتي غرتي ودودة غرا مسجدا وني جا جزاكم الله خير جزاء إن شاء الله ربي كسنجال دا برول الديبنا وربي جه سا ورا أمريكا تزا خلما تلي غرتي إيغا تراوي غلان نجرا ساعتنا اللي غرتي نجرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء جبادا إن شاء الله واني سندبه غافدا أكسي إن شاء الله بارك الله فيكم غما خيانغا إن شاء الله برول الديبنا إمو دي فمنا قد ورينين غرتي غافيسان ديبسين أول كتمالي بيخا كان إن كن قفا بيخا جزاكم الله خير جزاء بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته